liang jong kayin kesem nakan liang jong takur kajai dong lang ni pendam lingkong hoblay ni dakan mau yang kitab kronikil hinyo khatsau koong ladaki briu jong yang kibara khota kekerkang jong kin penret kin wat kat mat jong bat kin dua ikum tangan yo sneu nabeng bat ngan penkhyak ya kari jong ki baban sido katno kos ngam pindang tray yang katakan kamut tang kawai ngaong yang bikum kayang kesan wadnom starong wadnom kiuskong haki jeng starong wadnom siap kelayu paipa jong kajelame kalaya wadnom le hakabari yang kiki paro komba kapau ba piyang banyale haka jeng syai to im kumukun jong kajeng syai Wadlakim don hangi, wadlangim yo ya kublai tilut yaki. Hanrai kum kayang kasam, kum kakur nonglang hiberkawai. Ngi kublai ya pi baro, kibra yo banyasim benta. Lem bat ibaban sugo, lem bat kakurup kajoki. Kublai sibut, kublai kerkunak benta joki baro. Nagaliang gedungan am dari bangkiran ringa syukwa bangkiran mau golong bancalang bodo pijak nalanyam pijak nalasno ngimpai perkhat ba pinwan pai kumunong job lani pinwan pai kumusuyum wat yang preng juga tha juga jingele bat mentah pio ya kijingjom lawan mo kadai kijingle jom sarkar bahkan menra iki development jebun hendai laga omdan kum kini ki sama iban pendek ya kita ki development iba kita ya ka memoriam iba kita ya ka emlang kesalahan shadow kan dia baca kan boy kari ki jogi nama kata saya sesian menai ki sabti nanti kini ki sama iba yang nagam daman pendek pensa eka memoriam bat haga juga por nagam entah kari bagi cat pendriu tonan agi kapti nyampai berkat lana berkat eka longdien bat eka bakalau jok ini kesam ke jompi baduk kentam pun kabri kipai pak jong kabri hiu terap ke jalan mereka kita bepiku mucarman juga Gentex Foundation hendai ni kinong syang ni tepi bapi dayu konswat ka kharang ka jongi hangde ek sekolong lakhai bi agani ka syang bat lehe belasan pijak jalan bat imai lakhat nagre bertai ihbar lakhat nagre bertai bihe pisan rengkat at himan ki jongpi hendai ka jinglong rangba ka jongpi kam khanglat ipi wat ban yakun ikimat kicura jongari bagi cat pendriu bat kanang pi kasmi jong kejing job kejong pi omdai basanjur da pi omdai da sanjur da ka Gentex Foundation omdai ya kejing job kejong pi la sanjur da ulai bagaimana kata artli ki umat kebagi kemi kipa kebagi bahayang ki basam ki jumat nak mendaki kun bat nak mendaki bahayang basam kabani kong golong ki umat jong kejing silusi lada kikut kile akai kai ke babakla bat ki pensusi ya ki kimi kipa lambat ki bahim basam bat wai bene ko umat jong kejing kan kata kadai ko umat jong kejing job ka baki bahim ki basam ka baki kimi kipa ki jalo ki umat lada i baki kun ki poi se ka thong ya kai kai ke baki yakun namar kata hakan ka singi nganong pi kamdai tang hakan ka singi singi jong ka jingjop ka jong pi ya kan ka isu ka pia kun nam tam kari bagi cat pendriu anoi pi i mai bagi pa jong pi i jaumat sedang ja ka jingkeman ba ka jingkeman i jaumat sedang namar ka jingjop jong kun ramba kun kado jong ka yingasam Barnamai pi om dai tang imai jong pi om dai tang ipa jong pi kini kilang kami hayang ipa hayang basam jong pi kini kilang kami asam jong pi kilang kami hagari bagi cat pendriu agar siwa hijab mana pi kicau kumat ngai lagi jong kipat bat
kebagian lang berpuram yublay yaine ban sidor nangla amar kata kalau kai kebakta berkebapan syarham ia kamu siam gajungi alam keji salam pada amar kata ngarong lupa di bagani kamdai tang kajingkut ngalapanam harga di kajing sedang ngabuk kekulan kemat jungilang borok berkemat jok hikum gisamla napo kadang gatai lada pidan haganu gunu kajing kubang iwan kersan ebi ngenang kersan bakiro kan malam ini haginu ginu kajing kebangi don kami pi ngelongkom si para ngelongkom si yang sisam ban ngelongru kisipai jom kabri jom penyutrap Emsam akan berdaptang kendiat bagi Green Tech Foundation midas no kemen midas no hun but midas no dak shikat bahaya unong yalam coba Green Tech Foundation uni nang ni napok kasnong sekolah tolong ke keburom ke bakraw nungkong yang kesem kejong Jerman kejong baban siu kabar kalit sekasnong katawi kablah keduk lari patne pensan yu hadu bunda sim yang keti banlen lagi baban ra ya kamat kabakta ontang kasnong se kolong ontang yang West Hills District Henry ya kajat benriu jong kari kasih kejongi tanggawai seki para samla ki bedan hamni ki bedina kasnong se kolong minta tilo yuta role model kriyo kakting paring bat yuta role model PE kasan hauni Jerman jongi ke kajing tentu kajonga seki para samla ki kena berkihat ki barik bafin pet kemat ya kajing lam nanti kajing prat nanti kajong paras nong parado ujung ti nang inakse kolom bafin ya ibu ya kita kisin kibo nikay nang isakmat bat kamdang bafin klep ba pidi ban pendam sa nagkong yadi hakmat kaket kajing isnay kajong ublay kani baro kajing minta kasih kita pun siya kajing sumu fi baro iway amar kajing penla kajong ublay nang bu nang tawi bingin yami renti kumni Aisyah ni pergi ni song hako kali na on try tanggat na yeng masan mo ndai parwanga iya tengok ada kita kese kolong na ima te kolong ka burong ka bakraw sudai ngaro wadan bentalang kajing sa jingit ngasuk plat imi tangni omni yu badu teto ba wa ndai ya pitan itolot hati pensan kan tambah kali kajing lamunti ke jogu play pula penlapat yang ngaruh buat bansong dan malki harkat kejengah Thailand buat ke foundation kejengah lamenti kejong iba bansil bagi yo pat paket yuso upat yang sisa yuso jok kejeng job te kublai sisit epi baro ampun kibangan nang ya kublai ketiga nang itu itaw nang isakmat wat nga awan matin na source loan wadai na focus nang long tmai Andre wanong kay nangoy suya ken lang yaro kumunong se kolong kulay sibo ne eviba Lord bapanya ikani kejingilan ibadai madu jong chairman Green Tech Foundation Bapan Sudor Nonglang ki paras nong bait ki balai central level nadu nang tena po madan po surok pat hadu kani kiye agajing sedang jong kejingile kejongi ila pendem akhmat jomblay kacing doai bagi doai yang blay ikan mau bagi au blay ablay la dadai naman kejongme tu persat nasi ini dalam ya kena berhenti injak dan kejing syariah akhmat kuat apa indem akhmat jomblay ila ya gelti duduk pasdang nadu pasdang di sini. Naya nasara support tanat ikan pendem. Ini tanat dan kejing doai bagi ya Ramadan Malki. Kalau dipoy Ramadan Malki intip lah kata kejakan yuk dengan yuk mensong
Ndai ublay ulah coba. Sisi kaya ublay ulah say yang kita ki angel ke jungu bahak por kababut aksi kababut step kababut awan iwe dengan pesan bantuai hak por pengilang dia. Anda ayat kapor sitengsi sarkar kelas dan ketik kejimtawa kejungi gil sarkar kelas dan ketik pat anda lapoi kadum lawan ni sayway irang bak priu aga dulu sini angel ai kata kejimtawa ini kejingan itu kejungi kapan aku kesi Chakaway kasi khat armi hapo madan baki tada mundai bagi bo ya kejing syanya ho belai kede kejing yele kejungi yeno boy sakatong isu sarong ba yo nongilam juga Green Tech Foundation ubah gloy ban len ladi nak benta katau ba jong kari berkecet penreu omsu tangunong ilam jong dong kathan omsu tangunong ilam jong ke Green Tech Foundation ndai nong ilam jong kari berkecet penreu kadi gedong kathan kala pembi sibon kiriu sulur sibon kiriu yale usim kena himanong ston ulami nagani gedong kathan yale Usam larang ba lambok sta wel mangar dalam negeri bekerja tunreu lami nak kena kadong kathan ban hak ni kinpi ko benta yo samla pan siudor nonglang nagi bakti kita kumunong aibut dong foundation abang apet ilau nongilam abusu terha ang temo po madan bagi kanuk pangnut kajim tut jong kipat ba kiriu temen kita kajim yam kajim tut jong kita kilong kebe banwan senran lemi yang tai kajim susi badan akilong yang langsem apa kipet samla kari kisah nak benta kalawai nak benta kapateng Bandangwan ublay ucuba hagsni kapakhaan amdar ketin aku moy pat ya amtam ni bahaya ngasem jong chairman kiblawan sendran kenda abangi i gini gejingale kibut kibor jingdum kibawan bangka kibapoi buat aduk kayang kesen ini kelong kaya kiba ini nak yang kinong elam itu susi kum kipa dong syam senong ti kinong se kolong jadi ban sutu syah ya kini abang ije di kinong elam jadi kita kinong elam kiban yadai senong tahu kende hidup kinong elam kiban warna buram ya senong tahu om kinong elam kiban ya pen kiban ya hilam kiban ya selokti yang kata kejim syak karya yang kon pat kon bereu punya terap nyoskum komi kini kinong elam ini belum ke start bagi pet buat hijit abang ikiran di kamtam hanya kini kamat abang ikiran mengi bon kiai bala pensutu baklah yo pat ba kiong ba ke Green Tech Foundation ka persa yang kata roy kapar rehang ni penap sutu ba kai kata ke jimbut jong kata ke roy kapar hang ni penap sutu ba kai kata ke jingtumu ba yano an penroy bat yano an petpar kum kinong elam lalu kesedangan kasih bangiya yang kini kecil ada ila kular Ahmad ublay Ahmad upat penreu abang kular yang
bah abangi PNI yepi abangi siamik ni senja ban PNI yepi kalenti ke bangi let PNI ru yepi ya kalenti ke bangi wan kuble subon ciajamu kuble dah dekat berpi pai ke nongtong senong jong se kolong bat kumjuk bahi ngasem bat kumjuk ru ki barok ki bawan hakan di sini kuble subon berkat i nongtong senong se kolong i tentang bagiawan harapnya ke jaga pemalki merai haduk ayam asam di koilatnya. Hajing siang ngalai ban jaumat, ngalai ban yam, tangba hajing kuman kabana yuk i bat ngayok snow, bat hajing kuman kuman sim harapnya kesini dan nomlak tambakai. Ini nyiwan nanti selang seni po mau kaya nga sudia itian untuk nangami sabar paiba oleh ter kini baru nong iti dari naduk kesni kebening kong ibu play mak ni pendam reti lagi jingwai bat mi ong atrai melada kani ke jingaki kani ke jingdawa joni along ke basong hok ke basong nia sei meme engki meme tik meme yu paiba jong kari ke si janji bata sisa nama penglen baka jing kersan jong ki paiba ki panabar ke jing kersan jong ki breu ne ki wi ki sinong ni kuman ni smongu bat ni da ai kuplay hengrei na jubu ke jing keli yala dia kat pangarang tiak untuk pemenang malki bah kita kibahin bahasan ikor kijat kika kiman bat kampang inong song jong kasinong sekolong ki ahin ang kijingkarsan yaw ban siwa bat ia katenhon haba itiak sat ngan untuk pemenang malki nam semayu ia kejubah tu asikatu menerima sintian nakakali mene na yui bapleng inong song jong kasinong sekolong ide kiba ye ialah ukun senang, ukun tau, udok. Tanggoi yang suka orang yepi, bah ublay ulah senang. Nganong keren hangi utau mengelam jong kerentek, nganong keren hangi uta unong teriman subha, nganong keren hangi utau mengelam papa. Ngeringa keren hangi ningkong ukun surat jong ketigayang. Ukun senang jong kesenang sekolong, ukun balang jong kebalang sekolong, batkam tamai usama ubang yang nami nak kesenang kaba baru si kata don patip ya kata kesenang sekolong, don babna ya kata kajai nongla, don patip ya kata kesenang kabalaka kabalapun yang ngeri aingu yu play mau lasnap ya kajing dawa kajungi bat minta lese kendiat nganom ong pun kendiat ibru itep bakas nong sekolong kadai haswam koi nong stoi 10 kilometer yang kering gini baru sesno bang kajing kersan na kasnong kajing kersan na kayeng kajing kersan na kakur kajat kanang yai pengreham mensim yang anang ni sakmat banganang pribah susu omtang ya kata Greentek Foundation ngeri nama taka ri kejai benrew nama taka kur kejai bat kam tam nama taka kasnong sekolong si hajaru kumai yapi barat